Menta perlogan wara HP ke kubur. Shatter bom saka ketem spy ha Iraq. Hadin ke attack ha Qatar. Tong ni sangam. Bom ke drone strike ya ke section jong ke Taji military base ha Shpang stay jong ke Baghdad ha ke sengi baar. Kani ke ketem operate de ki spy Iraq. Berkadai berpandang kam ki spy Amerika ha ki por balenyo. Lieutenant General Walid Al-Tamimi. Upentikana ya ke drone strike siapa ke ketem ke pemla ban itu. Uong. Klamdon bayap bat ukular ba un benta susu ya ki details. Pentip ke local media pa ke drone kelak ban target ya ke French radar system ha ketiga ketem. Sawa ki siren hadin ke strike namar baki bor bahalor ki elek ban yada ya ke jinjengai barok sodong. Ya ke Taji military base lapan kamti pura syaka jing peniat ke Iraq haus nam arajar arpo. Kani ke jingjia ke kedau ba kadai ke strike ke balai. Haki ketem sipai ke Iraq ha ipor ba kendiat Hashwa report baki strike kidai ha Camp Victory Complex bat ha balad airbase kumju. Ki security force kila apik ngor bahan namar bating yola ban wan shu ki jinger tma drone ka Taji military base north of Baghdad ka kendu iki rocket attack ka babarabor haki por baladep haki por balaleng ki spy apsnong ba baiting ka Iraq ki target ya ketiga ketem haka por ba ki spy Amerika ki dang syong hangtai ka report hadin ke jingsiat misal ka Iran ha Qatar pentip ka teran baka terbom ya ka ketem spy Amerika ha Al Udeid ha Qatar ban keput keliang ki strike ka Amerika ka Iraq ke Kranshai bah hadu mentah kampat don ke jinger thma ya ki spy Amerika sipo Iraq ka in Al Azad Airbase ha Anbar province kadon hapo ka high alert tang ba umpat sak ta ha ki mizai ka tolong kubor ka ong ka te ke airbase ka apik ngor bahaya ka nanggo jingma lani ka jingpur jung ka thma komju ka ketem sipai ha Baghdad airport ka klempat kendu ka nanggo strike ya ka pamtah ka IRNA Islamic Republic News Agency ka report pa ka Iran kasiat mizal haki ketem spy Amerika ha Qatar pada Iraq kumju tangba ka National Security Council jong ka Iran kapentikan ai strike tang ha ketem ha Qatar. Khobli Shibun story tala London and World.